shout out muna sa akong mga friends nga nasa US. Thank you so much for giving me this. Noyan and Patty. Thank you so much for this. So I promised you na maghimo ko vlog out of this. So Patricia Kapinpuyan is a very good friend of mine, and then she believed in this product, so she wanted me to try this. So this is Studio 35 Beauty Alpha Hydroxy Face Cream. Face cream daw, para daw sa akong skin. Sige. What I did earlier, nagwash ako sa face, and then this is supposed to be applied during nighttime, so before matulog. So ako gibuhat kid actually is manutbrush ko una, isod pa nang butang-butang kag cream niya ay para di ka manutbrush, di ba? So nag-brush ko sa teeth first, and then I wash my face from kikamos gawas, and then apply ni ko nila. So let's try. By the way, thank you so much to Atoy Manggubat, Warren Manggubat. Thank you so much for being the bridge. So let's try this. So many butang be. Avoid contact in or around eyes. Discontinue use immediately if any irritation or burning occurs. Kadlok ba ni? Pasensya na, bangasong gay ko, guys. First time na bigay ka po nis US niya. Bigay ginihiyang pirmi ang mga product kagikan sa US kay Asian skin beta. Amo ta sakto ba yung application? Usually dapat mo ginagmay daw na chart. So I hope it will give me good results. Yeah. Gihimog sa amin wag kang na. So yeah, that's it. Let's see the results after pagmata na mas buntag. Okay. Bye. Good night. So ako na hugasan akong dagway. Kaya para makaandam na po kong pamahaw. So apa nih? Yan, may bunta guys. I just washed my face. Pero ang ibutang na ko sa akong dagway is tube. Ako yung i-wash ang akong dagway og tubig again. Eh, pasensya sa mga ibagas kay dugay iyo katulog gabi again kay naging paki pagi ko sa mga gamit. But then again, ako lang i-wash akong dagway og water. And I just washed my hair also with water kay namang gibutang gabi imong good. So one thing about I like this cream is that kaning cream one thing I like about this cream is pabutan ako sa dagway wala ko'y na feel nga mga kahalang or kainit sa dagway. It's soft lang siya, and then no irritations. So kanipat ba? Padali kong daghan pata. Joke. That's it guys. Ang hinaot niya po ko nga pag mahuman ako apply aning cream gani pag-awas na ako sa balay magkakita na ako love life. Char! Pero guys, the most important thing is drink a lot of water and get enough rest para ma-healthy pag inyong skin. Okay? So that's it.
hantod sa sunod ni gayon. Once again, shout out to Atoy. Thank you so much to Papi and Noyan and Zozo, Zoe. Hope to see you soon. Wah, bye-bye. Good morning. Wala din ko'y plano nga mag-focus o isa ka genre sa how to make my videos or what kind of videos I will release in YouTube. Wala lang, ilingaw-lingaw lang yun. It's purely fun lang yun. I just want to see myself, kid. Feel mo na kung artista ko. Gusto na ko lingaw-lingaw lang. Gusto ko chill lang. So, I would just want to document everything on the things that I love doing. Okay? No hate, just appreciate.